Salam asitamu lan allo nakamasyang ki pumatu allo totemo laum basa sialam nanungan ki surat malatun na puamatua dolo di maita palaku patunduan ta masambayang makure sumang akan lanti allo melo mika masyangkan nio puang tontong komi umbengkan ni patangaram melo siakakinan untur ukomi ulindui peladaran malabi ilam me surat malatumi tulaki basa lan natu totemo lasangan na puang Yesu ki masambayang siulu sulanasang yaitu kanan na puang mutua tulata basa ya matu surah ana Rasul Paulus lako to Filipi pasal misa angka talu selaku angka 10 misa pakurre sumanga alangan puang matua diona kasenginan na kombongan tilan taoko milan penangku makurre sumanga ona alangan kapenombangku tontong na parannu lan mintu pas sambayanganku umpangan ruang komi tubelanna kasih sanginami lan kadi palolanganna kareba kaparannuan tempon diomai allo di paranduna saya lakote totemo ku katapa iya te yanna te kumua puamatua tumangka umparandu kumisa pengkarangan melo dio kalemi ya duka laum pasundun ni saya lako allona Yesus Kristus inang si patoon nala maatimbang susi to tu dio na kamu solanasang belan na kupalan nara akomi pakamu solanasang pada ki unnap apa kamasian la yatongku dirante basi la yatongku umpe balian sia umpamanasa itu kare baka paranuan belan na puang matua saabina kumua tumba mamaliina penangku lako kamu solanasang diona kamamasian na Kristu Yesu na indesia tu kupalaku dikua anna sakarangarangan na tu pak kaboromi diona kapatandaian sia mintu kapaisanan miurungan ni paisan usudi umban na tu mairingan na ami masero sia taemi mima pamatana landa lako allo na Kristus sia na ponoi komi buah kamalamuran tete di Yesus Kristus umpabutuan kamalabiran sia kemudian puang matua amin pada moto tu lambe na karena puang matua tabasa la tananungan lan natu totemo sang siluran tu pada di kamasilan sang puang tu puang Yesu salamisa pasananteng kola koto mangkambi lan kombongan ia motu tontong pasambayangan kombongan seinang yamo misa amandunanga kombongan diomai to mangkambi kumua ana tontong pasambayangan ni la diona kamatotoran batangkale dakaran kande batu dari potuona ondong pirakatu diona dari embati isia buda-buda pato tatandai solanasang kumua Rasul Paulus tangtore pasambayangan itu tosorani dio Filipi pamulan dari pokada lan kisah para Rasul pasal 90 dan angka kasera kumua ia ton nabongi demi bayo-bayo na kita Paulus nakwa din to Makedonia keede untambai nakwa lambang komi mai Makedonia untunduikan ia tu pura di boko ia tu bunga anameng katoba untur lan na puamatua lan tu tonto ya to di sangan dia namane sangundian tu rapunna lan banua didio lan sangan na puang matutu tongan tu Lydia lan kapatonganan kasaranian saya lako ya tu banuanna nenebang nanai si pulung tosarani menomba siam sambayang maadin di pokada kumua belan na kapatonganan na Lydia naurungan ni mendadi saruran pa akamase lako buda tahu lan tondok dio Filipi ia moto ya ke ditiro mandalan itu pas sambayangan na Rasul Paulus diona to Filipi
tanyaman na umpa tu kaparaluan batang kale. Apa ya tu mairingan na yama tu kumua yan na ya tu tosarani la tontong ya tuolan pak kaboro. Yan na tae na susito manasa tae ka ina tu katuan na pak kamasyan puamatola ko kaleta. Lan surah 1 Korintus 10 angka 3 malan ako tu Rasul Paulus moy ang kumaakada susito paakamase dio na marupa-rupa basa tolino siya malaika patay ku ampui paakaboro manas sa susi mo to bombongan maamumung siya susi giring-giring magurising apa ulendui paakaboro inang latontong niya bu tutu kamamaliranta siumpu po matua si pulung po matua siya mukun lobo anna membuat tari saya lakon din na mendadi pasake lako kaleta ondong pira kalako padanta tolino tatonto mabatalan kapatonganan anta pabu utuilan pakamase lan mintu allo katonta amin salama lako kita sulanasang den nopa na puwa matua tontong umpasiriaki i kamanamanan siya kasalamaran lan katuanta may komita masambayang kan lan Allah totemo opuang lan mintu agan katuangki belan nekipatongan komi kumua kamu tutontong kamaseikan dan mintu agan sialalan katuangki kipasambayangan totemo opuang tu mintu agan katuan no kombongan mi ondong pira katulan kamalaman batangkali susinna nyonya Eva Palalangan nyonya Agustina Patongluan Nyonya Dorce Tumembo, diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Evan di Padang, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya J.S. Panne, Saudara Naftali Minna, saudari putri anak dari Bapak Irwan Nasrim, saudara Agra, Nyonya Ermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Ibu Novianti Sapitau, Bapak Nelen Satu, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Antonius Somalinggi, saudari Angel, saudara Juan Krishna Sampai Bua, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Baharudin Dendang, dan Nyonya Peter Tenna. Di pasambayangan kumua natontong la maleke lan tuatu dan napatulako. Di pasambayangan duka tulan na kamasusan, belan nakarakara kamatian, benni pa pakata na opuang. Di pasambayangan tu kapalingkan pelayanan lan tanga-tanga na kombongan, tontong duka komi umpabatta siya kamasaikan opuang. Katuru-turui mukan opuang mitontong kamasaikan ni siya usisolangkan lan mintu patun nalalan katuangki ya motetu pangandoki tania kumua napapurayang kitu dadi sangandin napapurayang mirikamu opuang lasangan na puangki pong Yesu ki masambayang amin tontong mo kami talalan meli ti katuanta na puang matutorong tontong kamasay ilan mintu lalan katuanta. Salamat.